Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagi kumpaman akan nagiwa pakabgirkan usai di de Maranosong. Nagibuso da sala korong kumang udah sentimental aristokrat na laman tinis ano lang mabituan. Na udah busok kaya request arakan nagi Princess Aima. Margergem pemanah ba nyo mapamenag sumang udah sentimental na ina Princess Aima na pesa akong mumataman sa tetang kay ni Bunsa Sudi kat ande man na subusutuhan tanay da pawing nga naguda daw niyan sa wassalam. Kainu pekene ko
Kumpaman apakah pikir kanu sa mga idida maranosong na ada sa lakaw kumang uda si timintala alay amantini sa nulang mga raga na sa kung kumpaman ay di palilalilang hagi pagariak na ada sa lakaw ki Dato Mail dun so riniwada kita pati tanah ada salah kau ki bayar Cina hima. Nah ina aware prinsip Simon apa saya kamu mata mansa tetangga ini bun sasudi katian demana subuh sutuhan tani da pawingnya nagu da doainnya sakat desa pakai neganya wassalam. Aku suka
nawakan prinsip sekasana prinsip Paris,